Hallelujah. 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 Hello. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lalanda Ribishiara Randa, hallelujah, 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 hallelujah. La Bashianda, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dabashi andara bashi andara barindere bere 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 beshi andara ba yarandara Yashi andoro bore bere bere beshi karambo robo bandaraba shita che 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 rendere bere beshi ambo robo dabashi andara la 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 rendere bere bere rendere bere rendere be Yashita che 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 Hallelujah, hallelujah. Shiandara bari indiri biri 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 indiri indiri biri Rebe shiandara indiri biri shiandara bari Dabati andara bari indiri indiri biri indiri biri indiri biri Labashiandara la 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 indiri biri 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 shiandoro biri Labash, hallelujah, hallelujah. Rabashianda, Rabashitandi, Rebe, Riketi, Rende, Rebe.
Dashianda Rabashiando Robo Shiba Barambo Robo Yashianda Rabashianda Rabashiando Robo Rebe Shiba Baba Baba Landa Raba Raba Shita cha cha che 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 Shisa sa 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 che 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 Shiba Baba Shiba Baba Shisa cha cha che 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 Shikaraba Shikaraba Rebe Ori Shikaraba Karamda Rabashiando Robo Lebe Shianda Rabashisa che 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 Rabashiamba Rabari Rebe Uramba Rabari Beshianda Rabachiando Robo che 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 Dabashianda Rabari Bere Shianda Robo Roshi Baba Baba Ramba Rabayende Rebe Shiba Baba 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 Rambo Robo Shibaba de Rebe Shikabara Bakaranda Rebe Urashi anda Rabashika Robo Shibaba Arando Robo Shibaba anda Rabari ende Rebe Lo Shibaba randa Rabari ende Rebe Dashi anda Rabashi anda Rabachi ende Rebe Urashi Tatsanda Rabashi anda Ra Urabashi Babambo Robo Shikarende Rebe Dabashi anda Rabashi anda Rabaterende Rebe Urabashi Babarando Robo Rebe Lo Shianda Rabarebe Rebe Udaranda Rabashi Tsanda Tsipo Tsu Da Papa Mama Shiba Baba Shiamba Baba Indiribi Oshi Baba Bashika Tata Yasianda Rabashiando Roboshi Baba Reke Tere Oshi Bananda Rashianda Raba Oshi Baba Tiatando Tutsatsi Besi Baba Shianda Raba Shiba Papa Mama Shiba Daba Shika Tsatso Dashianda Raba Shiando Robo Ribi Lucianda Rabari Biri Shiba Barenda Ribi Shiba Baraba Shikatarando Robo Shianda Raba Le Shianda Raba Shikatsende Ribi Shiba Baraba Shiando Robo Reshibe Bebe Ke de Shiba Banana Nantiando Robo Shiamba Mama Oshi Baba Ramba Rebe Ola Bashianda Raba Dabasi Anda Raba Yasi Anda Raba Chiando Robo Rebe Lobo Shibaba Rambo Robo Rebe Dabashi Anda Raba Shitando Robo Leshianda Raba Rebe Shianda Raba Leshi Karanda Rabar Rebe Shianda Rabar Rebe Nana Shianda Titsate Rebe
Dabashi babaranda rabashi ando robo. Hallelujah. Lashi anda rabari indi ribi. Hallelujah. Hallelujah. Labashi anda rabari Jesus. indi Jesus. ribi ando robo shi babaranda ba. Hallelujah. Dabashi tatsindi ribi shi babasi ando robo ribi. Jesus. Oshi anda Jesus. rabashi amba rabari indi ribi. Uramba rabashi anda rabari indi ribi shi anda raba. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you. Jesus. Thank you. We love Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. We Thank love you, you, Jesus. Jesus. Thank you, We Jesus. love you, Jesus. Thank you, Jesus. Now do We love you, Yes. Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, love Jesus. you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise God. Yes, Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. स्वर्गीच्या मगाळा बापा Baba. आर्गानी महिमा वाखाणणी तुका दिनवास तुका वंदन तुका बापा तुझे मोगा पासत तुझे कृपे पासत तुवें काकूत केलाय त्या पासत जायते तरेतरेचे देण्यांनी भरल्या त्या पासत आनी सत तुवें उगडापे करून आमकां तूं आमच्या दोया फुडल्यान हाडलाय त्या पासत पळयत आत्म्या ह्या जागाचेर तुजो कंट्रोल आसूनी न्हय हे जाग्याचेर पूण दर एक उतरां म्हाज्या तोंडांतल्यान जी भायर सरता ताचेर तुजो कंट्रोल आसूनी जावनी तुजीच उतरां जी नॉलेज जी उतरां पयत पुस्तकान बरल्या ते उतरां प्रमाणे जावनी 5, 6, बरयल्ल्या उतरां प्रमाणे 8, 9, जाणवायन 10, 11, आमी 12, 16, बरपाक जाय 18, 19, 14. स्वर्गीच्या बापा 14. मोगाळा पवित्र बापा जी तुवें आमकां शिकवण दिलाय भावार्थां उर्व्यान आमी कशी तुजी मानावलेली जाता आनी कशी आमी भावार्थान जायते तुजे पुता जेजून करून दवरलेले सगळे मेळोन घेवं येता आनी हे तुवें 3, 4, 4 दीस आमकां दीस आनी रात तुवें तुजे जेवणान वांटो जो दिलाय त्या पासत आर्गां आनी महिमा वय बापा तुजें आत्मीक जेवण आमचें आत्म्याचें जेवण आमी आत्मीक म्हणून तुवें तुजें आत्म्याचें जेवण दिलाय ह्या जेवणान आमी दादुशी जाल्या अशेंच म्हयन्या आमकां सदांच ह्या जेवणान आमकां दादुशीन भरीत आहा म्हणून आदी फुडें तुका आर्गां आनी महिमा दिता बापा वाखाणटा तुका बापा स्वर्गीच्या बापा जे वाठारांनी आमचे जिवीत तुटोन मोडोन पडलेले सगल्यो बरे तरेन आतां वावर करता बरे तरेन जाग्यार पडलेले आहा जो कोण जमा जाल्याक आनी जो कोण आयकता हे मिडियांतल्यान सगल्यांक सुमार आशिर्वादान भरलाय जो आशिर्वाद तुवें आरंभाक तुवें जे दिल्ले आशिर्वाद ते सगल्यांक भेटयलाय तुझे शुभ वर्तमान वरवेन आमकां तुवें सगळे उठापे करीत आहाय आर्गा बापा तुवें काय बरें आमकां
तुजे जेवणान बरें मेजर आमकां तुवें तुजे जेवणान वांटो घेवपाक सोय दिलाय आय. पवित्र बापा, जसो तूं पवित्र तसोच आमकां तुवें आतां तुजे पुता जेजू उरव्यान पवित्र केलाय हे आमी सोत मानता. आमकां तुवें नितीवंत केलाय. टू वन आमकां आतां पातकाचो स्वयं ना. आयस आमकां जेजूचो स्वयं आहा, स्वर्गीय राजाचो स्वयं आहा, स्वर्गीच्या सर्वेस्पराचो स्वयं आसा. होय बापा, तुका जाय आमी बरी ती बरी फळां तोकतोकीत फळां आमच्या जिवितान पळोवंक सोदताय. आनी ह्या जाग्यार जायतो लोक येवन बेसांवान बोल्ल्या आदी फुडेंच आमी तुजे नांवाक आशिर्वाद घालता, तुझ्या उतराक आशिर्वाद घालता, स्वर्गीचे राज्याक आशिर्वाद घालता बापा. जे तुवें आमकां आशिर्वादान बोल्ला तशेंच आर्गा बापा, तुवें इतलो मोग केलोय, आपल्या एकाच पुताक तुवें आमचे पासत पाठयलोय. आमची कोस्ट पिडा त्रास शिराप पातक सगळे ताच्या कुडीचेर कुडसार मारले आनी आमकां सोडवण दिलाय. आमकां तुवें साल्वसांव केलाय. होय बापा, आमी जावन आसा एक नवी रोचणार. हे आमी आमच्या मनाक दीस रात नियाळटले आमच्या तोंडांतल्यान. हे मनान आमी दीस आनी रात चिंतून चिंतून चिंतनांनी संवसाराचें चिंतप न्हू, पूण आमचे कॉन्शियसन पवित्र चिंतप, देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतप अशें वाडटलें म्हूण आमी सोत मानता बापा. आमी इतले चतुरायेन तुजे उतरान जिवंक सोदता आनी तुजे उतरायेन कान तुजे उतरान चतुरायेन कान दिवन तुजे उतर आयकून पाळून तुवें बासायल्लें जिवीत जिवंक आमी आवडटात बापा. आमचे तान आनी भूक तुजें उतर आयकुपाक जे वाडला तें आमकां तूं भरीत हाय. आर्गा बापा, हे वेळार तुजें हाजीरपण आसा. जो कोण मिडियांतल्यान युट्यूबांतल्यान पळयता तांच्या जिवितांत तूं सद्या हाजीर आसाय आनी सगळ्यांक हात लायताय. आमचे जिबेर आमचे कानार आनी आमकां तुजें उतर बरे तरेन शिकवण मांडीत आसाय. आमच्या कानांनी तुजें आयकून आनी आयकून आमकां भावार्थ उत्पन्न जाल्लो जाय बापा, जे प्रमाणे आमी शिकल्या तुजे उरव्यान. पवित्र जावं आमचें सोवें जसो तूं आमचें जिवीत चलोवंक सोदताय. घे कंट्रोल आमच्या जिविताचो. थँक्यू आर्गा तुका की ह्या फुडें आमचें जिवीत सेम आसना, पूण शुअर जायते बदलावणी येयल्या. आमचें फूल कन्वर्जन आमच्या मनाचे निसळणी जाल्ले आसा. आमच्या मनाचें कन्वर्शन जाल्लें आसा. आमी अनगॉडली सोडून गॉडली जाल्या. आमी पातकां सोडून आमी पवित्र जाल्या. कित्याक अशें तुजें उतर भासायता, अशी आमकां आमची ओळख करून दिलाय तुवें तुजे उतराचे शिकवणी वरवीं बापा. हे 3 दीस हे 4थे दीस तूं आमकां हें शिकयताय. तुजो मोग आमचेर कितलो आसा. जे भाशेन तुवें आमकां मोग केला तसो आमी केन्नाच करूंक पावचे ना. इतले मोग तुवें आमचो केलाय बापा. आनी तूं आमकां आदार दीत आहाय आनी तुजो सपोर्ट तुजें बळ आमचे भितर व्हांवयत आसाय की आमी तुज्या भावार्थान तुजे उतराचे उत्पन्न जाल्ले भावार्थान आमी स्वर्गीय राजाचो आदार घेवन ह्या संवसारान आमी बरे तरेन जियेता. आर्गा बापा, महिमा बापा तुका, वाखाणी बापा, सोरेस्परा वाखाणटा तुका.
आयज आमी आमच्यो आत्मीक पेकोणी आनी कुडीचे पेकोणी जरूर घेवन वयतले. उतर प्रगट जाता थंय मिलाग आनी ओजापा जरूर जाता अशें तुजें उतर बासायता. होय बापा आमी सत मानता सगळे आमी पेकोणी हांगाच्यान तुवें बासायले पेकोणी घेवन आमी वयता. आर्गा तुका तुजें बळ आमचे भितर घातलें आनी आमचें संवसारीक काम सोडून तुजे उतराक आयकोंक बसोंक ताळो आयकोंक तुवें आमकां आदार दिले तुजी कृपा उदेशी. आर्गा आनी महिमा सगळे वाटेनी आमकां तुजें जिवीत फांकला तुजो उजवाड फांकला अशें आमी सत मानता. आमचे हे सगळे मागणे तुवें आयकलंय म्हणून आनी घडून हाडले म्हणून आमी मागणे तुज्या पुता जेजूच्या नांवान करता. आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. ताळयो मारून देवा बापाक आर्गा दिवया. हालेलुया. थँक यू जीसस. Thank you, Praise Jesus. God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise Lord. So जेजू आमचो मोग करता. होय. देवा कडल्यान कितें आमकां उणेपण आसा आतां ना म्हणून आपलो आशिर्वाद आमकां घातल्या की ना घालता. वाड घातल्या. सो वाडून चोडून आमच्या हातीकाला दवरपाक कोणाक अधिकार आसा? होय की ना? आमी वाचत जाल्यार आनीक दुसरे ओळ आसा. साम 115:16 सांगता बायबलान. सम्स म्हणजे कितें हितून 115:16 ओळ म्हणटा. अनेकदा उगडास करुया कित्याक आमचे कडेन जर कितें वायट घडटा वो आमकां जाय तो घडना जाल्यार Thank you, Jesus. देवाक ब्लेम करपाचें ना. कित्याक देवान आमकां संपूर्ण केला. कांयच उणें नासतना आमकां सगळें मागच्या आदीत धाडून दिल्लें आसा. 115:16 वाजून अनेकदा पळोवया देवान कशें. प्रेज गॉड. हालेलुया. एकशे 15. स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेश्वराचो. स्वर्ग म्हटल्यार सर्वेश्वराचो. सर्वेस्पराचो. स्वर्ग कोणाचो? आमचो न्हू. सर्वेश्वराचो. स्वर्ग आपल्या हातीन दवरला. स्वर्ग कोणाचो? थंय कितें जाता पळय तेजे राज्यान तो कंट्रोल कोण करता? सर्वेस्पूर कंट्रोल. स्वर्ग तेजे हातीन दवरला म्हणजे तो सगळे कंट्रोल करता. म्हणून थंय किडे बासून रावंक जायना. थंय वाळ लागना. थंय चोरयो जायना. थंय कितें इबाड जायना. थंय कोण मरोना. थंय कोण कांयच जायना. कित्याक कोण चलयता? सर्वेश्वर. सर्वेस्पर चलयता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. सो इथून काय अजाप ना. सर्वेस्पर स्वर्ग आपल्या हातीन दवरला. आता मेन आता सोजमणी कितें फुडें कितें म्हणटा? स्वर्ग म्हणल्यार सर्वेश्वराचो आनी प्रितूम मनशांक ताचें देणें. प्रितोम आपल्या हातीन दवरला. प्रितोम परमेश्वरान आपल्या हातीक दवरला. आपल्या हातीन दवरला. स्वर्ग आनी प्रितोम आपल्या हातीन आहा. सर्वेस्पराच्या हातीन आहा. स्वर्ग आनी प्रितोम सर्वेस्पराच्या हातीन आहा. अनेकदा उडास करुया. वळान आमकां सांगता स्वर्ग आपल्या हातीन दवरला. प्रितोम ताच्या भुरग्यांक सोपयला. प्रेज गॉड.
आतां आमकां सोपयलें तें बरें ओ वायट? बरें की ना? आपूण थंय राजवट चलयता, संवसारांत तुमी राजवट चलया म्हणून आमकां आशिर्वादान बेसांवान भरला. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. सो संवसार कोणाक चलोवंक दिला? मनशांक. चलोवंक दिला की ना? हय. की देवाक ब्लेम करुया? संवसारांत जे वायट आमकां घडटा ते देवाक ब्लेम करुया? ना. ओ आमी जबाबदार? आमी जबाबदार. संवसार आमच्या हातीन घातला म्हणजे कोण जबाबदार? आमी. आनी ह्यो संवसार चलोवपाक तेणेन आमकां पातकाचो सोयम दिवंक नासलो. आमकां केन्ना मोड ना तसलें येवजण करून ही कूड दिल्ली. पूण आमी देवा कडल्यान पयस जाली देवाच्या आड येवन. आमी देवा कडल्यान येयल्ली, देवाचो पवित्र आत्मो आमचे भितर सगळे आदार दितालो, आमकां सगळे देवाचे देण्यांनी भरलेले. पूण आदावा उर्वेन आमी जाणा कितें जालें तें. सो आदावा उर्वेन जें जाल्लें आनी आख्खी आदावा उर्वेन सगळीं भुरगीं जल्मांक पातकी सोयमान येयली. आतां आमी जेजू उर्व्यान आतां आमकां नित्यवंतपण केल्लें आसा. आमकां कितें केल्लें आहा? नित्यवंतपण आपूण केला म्हणटा. खंय सांगता? कोरिंथियन्स 2 कोरिंथियन्स 5:21 वाचून पळय कितें म्हणटा. टू कोरिंथियन 5. टू कोरिंथियन्स 5:21. जेजूक कसलेंच पातक नासलें. जेजूक कसलेंच पातक नासलें. जेजूक कसलेंच पातक नासलें. नासलें. पातक नासलें. जेजूक कसलें पातक आसलें? ना. नासलें. मागीर पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचेच पवित्रायेन देवाक मानलोली जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. कितें केलें? आनीकदां सांग. जेजूक कसलेंच पातक नासलें. जेजूक कसलेंच पातक नासलें. पातक नासलें. पूण ताच्या एकवटांत पूण ताचे एकवटान आमी देवाचेच आनी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवलेली जावचे खातीर जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. कितें केलो? कंटाळलो. आमचे पातक ताचेर घातले. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. तर आमकां जेजू पातक आदारान आसतना देवान तेका पातक केलो. देवान आमची पातकां काडून ताचेर घातली आनी तेका पातक केलो आमचे जाग्यार आनी आमचो जागो तेका दिलो. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. अनेक स्क्रिप्चर वाज रोमन्स 5:19 दिसता पळय. रोमकारो चॅप्टर 5 वर्स 19 वाचपाक कितें म्हणटा. ताका उगली उणी 100 वर्सां जाली. 19 कितें म्हणटा. ताका उगली उणी 100 वर्सां जाली तर आपली कूड मेल्ल्या मनशां कुडी सारकी जाली. आनी तसोच रोमन्स 5:19. No.
419 वाचले असतात 519. 519 419 वाचले असतात ओके. एक 519 एकलो मनीस एकलो हे उगडास धरा कानान सारखे ऐकूया एकलो मनीस देवाच्या आज्ञांक देवाच्या आज्ञान खालतो रावलो खालतो रावलो रावलो ना देखून हं? ना ना देखून सगली मनशां पातकी जाली पातकी जाली. पातकी जाल्यो हय. तशेंच एकलो मनीस तशेंच एकलो मनीस देवाचे कुशेक देवाचे कुशेक खालतो रावून सगली मनशांक देवाक मानवलोली जातली. मानवलेली जातली. म्हणजे जेजूचे पयलीं आमी कोणूच मानवलेली जावंक जावंक नासली. आतां आमी जेजूची जेजू उरव्यान स्वर्गी राजाचे मानवलेली जाल्या कित्याक पातकी सोयीम भायर उडयले. पातकाचो सोयीम ते खुर्सार खिळायले आनी आमी सोर्वेस्पराची मानवलेली जाल्या. एका मनशा उरव्यान आमकां पातकाचे सोयीम उरव्यान आमकां मरण जाताले. पण आतां दुसऱ्या मनशा उरव्यान जो देवाक खालती रावून सांगले तितले केले आनी पाळले आनी ताचे उरव्यान आमी आतां नितीवंत जाल्या. देवाक मानवलेली जाल्या म्हणजे देवाच्या हाजीरपण देवाच्या मुखार हाजीरपण उबो रावपाक आमकां अधिकार आहा. ताजे मुखार वचपाक तेजे वांगडा रावपाक आमकां आतां सोयेक मेवला. कित्याक पातकाचे कारणान पातक आनी पवित्र वांगडा जमना. सो पातक पयस आसले म्हणून त्या पातकाचो सोयीम जेजून काडले आनी आमकां आतां मानवलेली केल्या. आमी देवाची मानवलेली आतां कशी जाता? जो कोण जेजून पातयेता, जो कोण जेजूक मानता ती मानवलेली जाता. जो कोण आपूण शाणो सोजमता ती मानवलेली जायना. कित्याक आमच्यांनी कांयच बरेपण केल्या बसून ना. आमचे कडेन ना कांय फारीक करपाक, तेणेन फारीक केल्या सगळें. आमचे कडेन नासले फारीकपण. आमी रिणान पडलेली की आमचे कडेन फारीकपण करपाचें आमचे कडेन कांय नासलें. ताजे कडेन असलें सगळें फारीकपण. ताजे कडेन असलें नितीवंत रगत. ताजे कडेन असलें पवित्र रगत. तें पवित्र रगत जेन्ना तिणें वारयलें संवसाराचेर तेन्ना आमकां पवित्र केला. आनी ताचे उरव्यान आमी मानवलेली जाल्या. सो आमी मानवलेली केन्ना जातात? जेन्ना आमी जेजूक मानतात तेन्ना. जेजू कशें मानतले? दर एक उतरां तोच. ते उतराक आमी सोत म्हणून आमच्या जिवितान आपणावून चलपाक जाय. उतराक आपणायले आमी मानवलेली जाली. बरयल्ले उतराक आपणायले आमी कोणाची मानवली जाता? प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज गॉड. Praise Lord. थँक यू जीसस. सो आमचो देवान कितलो मोग केला सांग. खूब मोग केला की ना. जे कोश त्रास पिडा जे आमचेर इतले येताले पळय सगळे आपल्या पुता जेजूच्या कुडीन जेन्ना तेणें घेतले तेन्ना आमकां आतां आमी मानवलेली जाता. कित्याक आमचे पातक जे देवाचे आड आसले आनी आमकां देवा कडल्यान पयस केल्ले आतां आमी देवाची मोगाची देवाक मानवलेली. आमी कांयच करिनासतना हें ताचें कृपा. एका म्हणटा कृपा. आमकां सांगिना तुमी कृपा करा कित्याक कृपा देवान केला. ग्रेस आमी इंग्लिशीन म्हणटा तेका आमी कृपा आमी कोंकणी सांगता. हिंदीन कितें सांगता? अनुग्रह. कृपा. कृपा किया कृपा. अनुग्रह म्हणिना. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो देवान कृपा केला.
देवान आपले कितें आहा तें बरे तरेन वावर करून तेणें सोंपयलें जें काम इनकम्प्लीट उरलेलें आनी इट इज फिनिश्ड म्हणून जीव दिलो त्या खुर्सार. जें काम इनकम्प्लीट जालें, जें काम आमी इनकम्प्लीट दवरलें, जें देवा बापान सगळें काम करून दवरलेलें तें मनशा कुळां देवसारीची उतरां आयकून देवाच्या आड गेली म्हणून जें काम इनकम्प्लीट जालें तें काम आतां कंप्लीट जेजून करून आमकां मानवलेली केली. प्रेज गॉड. आमी कितले लागीं आहा पळय आमकां. सोर्वेस्पोर आमच्या वांगडा आमचे सांगाता. कितें जाय सांग. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमकां जेजून वरवीं आमकां जर आमी देवा मुखार रावपाक आमकां जाता. देव आमकां केन्ना जाय तेन्ना आमी ताजे मुखार वचूं येता. केन्ना आमकां तेजी अपॉयंटमेंटाची गरज ना, कांय ना. आमकां एनी टायम ह्या संवसाराचे VIP मनशाक मेळोंक वचपाक आमकां अपॉयंटमेंट जाय पडटा. गव्हर्मेंट व्हडले व्हडले ऑथॉरिटीन मेळपाक आमकां अपॉयंटमेंट घेतलाय रे ना. चल आतां अपॉयंटमेंट घेवन यो जाला केन्ना आसता पळय भितरले भितर कित्याक अपॉयंटमेंट मागलेले तेडे. खंयसर गेले अपॉयंटमेंट घेतला कंपनीन भितर वचून भायर गेटकीपर जाता अपॉयंटमेंट घेतला ना चल घरा अपॉयंटमेंट घेवन यो. देव असं सांगता अपॉयंटमेंट घेतला माझा तुम्ही. गेटकीपर धरला तेका विचारपा अपॉयंटमेंट घेतला काय. तेजे कोण आंच बोडवी आनी तेजे कोणी सांत भोग तांकां कामाक दवरला. कोण येता तांकां पयलीं अपॉयंटमेंट घे आनी मागीर धाड भितर. कितें धाडटाय हांवें कितें केला आवय पळय तरी कितें मोगाळ दिवतो पळय. आमी मनशां दिसता ती मनशां विचारता अपॉयंटमेंट घेतला ना. मातशें दार दाखय एका मातशें अपॉयंटमेंट घेवन येवन तेका मनशां खंय घुसतात आनी 4 उतरां आयकून भायर सरचें पडटा. थँक्यू जीजस. आनी जो कोण आमकां म्हणटा सोर्वेस्पोर रोचणारा पवित्र बापा जो आतां मानवलेली जाल्या आतां आमी अपॉयंटमेंट घे म्हणून कसोच सांगिना. वयल्यान तो आशेता आवडेता आमचे लागीं खेळूंक, आमचे लागीं मेळोंक, आमचे लागीं सांगाता रावंक, आमचे कडेन रात आनी दीस बासावणे एकामेका उलोवंक तो आवडेता. अपॉयंटमेंट घे म्हणून सांगना कित्याक ताजो मोग आमी शिकल्यात सिम्मेर ना. जशीच आमी कितलोय तो बिजी आसूनी जशीच आमी पावली सगळे बिजी कांय ना तेजे. जशेंच आमचे मागणे तेजे कडेन गेले बापा वय हांव मागणें करता. ओय यो बा यो यो बाबा पुता यो. हो म्हणिना अपॉयंटमेंट घेतला ना मातशें भायर सर लायनीन राव थंय. हो म्हणटा आयडेंटी कार्ड हाडला. हय हांगा आयडेंटी कार्ड वाटेर ते देंव सारकें खंयचें आयडेंटी हाडलाय दाखय सारकें आयडेंटी कार्ड. आनी तूं म्हणीत हांगा वय हांगा आतां मानवलेलो जाला हांव म्हाजो आयडेंटी कार्ड पुरो अशें बरयल्लें हांव मानवलेलें आहा. जेजून म्हाका मानवलेलो केला काबार चल कोण आडोवपाक ना चल डायरेक्ट एंट्री ही तुजी आयडेंटी. हालेलुया. इतलो लागीं आमचो सोर्वेस्पोर आसून आमी तेका पयस दवरलेलो. आमचे भितर कांयच ना गॅप आतां कोणूच ना. देंवसार घोडेक तर आमकां जर ओन भावार्थ घालता आनी हाडावंक सोदता जर देंवसार हाडावंक जाता कितें तुवें सोयीक दिला. आतां तूं तेका दिना चान्स आनी जेजून कितें करून दवरला काय मानवलेलें केला पळय तूं मान तेका आनी तूं मानवलेलें जा. जेजूक मानपाचें आनी सोर्वेस्पोराची मानवलेली जाल्या. कोंकणी समजता तुमकां न्हू. कोंकणी समजता थोडा थोडा समजता. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो इतलें मोग आमकां आमचो केला जाल्यार आमी कितलें सगळो वेळ मनशा कडेन कितलो वेळ मातसो मातसो चड उगेच जालेलो कितें जाता कितें रे परत सतायता वाज हाडटा मरे मातशें. तो म्हणटा कितलो वेळ तूं देवा कडेन वच ना तो वाजेना यो 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 यो. आमी वाजता पूण देव वाजेना. जो सोर्वेस्पोर रोचणारा
संसार आणि पृथ्वी आणि सृष्टी रचणाराक तो वाजेना. आमी कितकी जाणां संवसारान बिलियन्स आनी ट्रिलियन्स आसता लोक, तरी आसतना आमकां आमचे कडेन टायम दिवपाक तो वाजेना. आमी वाजता. हालेलुया. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank So, you, Jesus. आम्ही देवाक इतली लागीं आसा, इतली लागीं जाल्यात. आमचे भितर आतां कांय ना. खंयचेच पातक आमी आतां आडायना. ओन भावार्थूच आमकां आतां इफेर्नान व्हरोंक शकता. पातक इफेर्नान व्हरोन आमकां आतां पातकाचो सोयम ना. पूण आतां जेजूक आपणायला काय हा. जेजूक जर आपणायना जाल्यार हांव ओन भावार्थाचें जिवीत जाल्यार हांव इफेर्नान वयता. इफेर्नान चलता. इफेर्नाचे हांगा जिवितूय इफेर्ना भाशेन घडटा आनी इफेर्नाचे वाटेन हांव वयता. प्रेज गॉड. सो जेजून जे आमचे पासत केला ही ल्हान गजाल न्हू. आपले कूड आमकां तेजी भलायकी कूड दिवपाक आमचे सगळे तुटलेले मुटलेले सगळे कूड जे आमचे घायांनी भरलेली कूड तेणेन आपल्याचेर घेतल्या. आपूण घेतला सगळे घाये आनी आमकां सुटका दिली. आमकां सगळें बरेंपण दिल्या. हालेलुया. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. 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 थँक यू जीसस. Thank हालेलुया. you, Jesus. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो आमकां कितें जाय तें जेजू उर्वेन गावता कितें आतां. आमी स्वत मानूंक जाय तेका. तेका कशी स्वत मानतली. उतराक स्वत मानून. उतराक जो स्वत मानता जाल्यार हांव म्हाजे करुण्यांनी भावार्थ दिसती पडपाक जाय. भावार्थ म्हणजे उलोवन करुण्यान दिसती पडपाक जाय. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आमचो टायम कितलो हा. ओ चार्ज येतली. ओके. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. हांगा आयसायान वाचत जाल्यार कितें म्हणटा जाणें. आयसाया चॅप्टर 53 दिसता. चॅप्टर 53 4 आणि 5.
आयझाया 53 5 4 and 5 मातशें वाचप्या कितें म्हणटा कोरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच. ओके खोरे कोरेपणी बरे भाशेन आयका तुमकां सोजमन जाल्यार म्हाका सांग हांव हिंदीन सांगता ओके पूण सोजमोन घे कित्याक हांगा सोजमोले न्हू पेकोणी आमची जातली आतां सारके मेन पॉयंट आमी जो सोजमोता जाल्यार पेकोणी आमचेच जाली. सोजमोवपाची चड गरज ओके खोरेपणी कोरेपणी ताचेर पडले ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच. ते कोस्ट दोग खोरेपणी ताचेर ताचे म्हणजे कोणाचेर जेजूचेर. जेजूचेर खोरेपणी ताचेर पडलेले कोस्ट दोग कितें दोग कोश्ट दोग कोस्ट डॉग आमचेच. कोणाचे ते आमचे ताचेर पडलेले कोस्ट डॉग कोणाचे आमचे 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 कोस्ट डॉग जे आमचे असले कोणाचेर पडले आता जेजूचेर. जेजूचेर आनी आयझाया प्रॉफेट म्हणजे हो पोन्नो कोरार आदी फुडें आयझाया प्रॉफेटाच्या तोंडांतल्यान देव आमकां शिटकायता सांगता कितें म्हाजो पूत धाडपाचो आसा आनी तुमचे सगळे कोश्ट दोग म्हाजे पुताचेर उडयतलो पण उलयतना कशें सांगता आनी तो वाच सोत हें सांग. कोरेपणी खोरेपणी ताचेर पडले ताचेर पडले पडले ते कोश्ट दोग पडटले म्हणटा ओ पडले 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 जेजू येवंक ना जे कोस्टोक आमचे ताचेर घेवपाचो आजून जेजू येवंक ना पण देव कितें उलयता वो ह्या प्रवाद्या तोंडांतल्यान जे आमचे कोस्टोक आमचे असले ते आतां जेजूचेर पडले म्हणटा पडटले म्हणना ना पडले. देवाची लँग्वेज आनी देवाची सोजमणी कशी पळय आमकां सोजमणी कितें करतलो करतलो दितलो दितलो कसले होप भरोसेचे ओ भरोसो उलयता ओ जाले तशें उलयता पास्ट टेन्स उलयता ओ फ्युचर टेन्स उलयता खरेपणेन ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचे. ताचेर पडले ते पडले म्हणजे जाले म्हणून अशें उलयता आतां हितून कोण फोटींग देव फोटिंगाची उतरां उलयता ना. की तो आदी फुडेंच सांगता फुडले फुडले आदी फुडेंच सांगता आनी कसो सांगता जातले म्हणून सांगिना जाले. जाले आमचे सांगतना कितें हां पयल्यारूच स्वत मानतलो नाल्यार स्वत मानपाक जायना हय की ना हम देखेगा तो ही मानेगा नहीं तो मानेगा मानना मुश्किल है बहुत मुश्किल है ना प्रेज गॉड हालेलुया सो खरें म्हणजे जे कोस्ट दोग जेजूचेर घातले ते कोणाचे असले आमचे आमचेच मागीर ताणें भोगल्यो त्यो दुखी आमच्योच. ताणेन भोगल्यो भोगल्यो कोणें जेजून भोगले आमकां वळखतालो कोण जेन्ना तो येवपाचो हांगा नो क्रिस्तांव आसलो नो खंयचे त्या टायमार कोण हिंदू मुस्लीम कितें खबर ना कितें आसले ते ज्यूज मात आसले ज्यूज ग्रीक जेंटायल अशें म्हणून आसले
सो देव हो करतालो ज्यूज आणि जेंटायल. जेंटायल म्हणजे सगळी दुसरी धर्माची, ज्यूज म्हणजे देवाची. आणि त्या टायमार ज्यूजा भितर प्रवादी असले आणि वो एक प्रवादी कोण? आयजाया म्हणून. आणि देव आयजाया वरव्यान उलयता जेजूचे बद्दल की खरें जे कोस ढोग आमचे असले आता तो जेजूचेर फॉर्मण मारता. आणि कसो उलयता? जातेले न्हू जाले कशें उलयता. जावंकूच ना. हे पोन्नो कोरार न्यो कोरान जेजू येवपाचो आहा तेजे उलयता कशें? जाले भाशेन, केल्ले भाशेन. आमी कितें करता? जातेले. जेन्ना पासून दिसती पडना आमकां दिसता जावंक ना. होय की ना? शीत रांदले उपरांतूच जालें म्हणटा. आदी फुडें कोण म्हणटलो जालें म्हणून? शीत चुलीर चोडोकूच ना. कितें म्हणटा आमी? जालें म्हणटा? राव रे, जावंक ना, जावपाचें आहा. की वाड, प्रेज गॉड, वाड म्हणून टळत न्हू भावार्थान, बाय फेथ. ते कुडीचें जेवण. सो कुडीचें जेवण आदी फुडें जालें म्हणटा थंय जाता. प्रेज गॉड. मागीर खरें म्हणजे हे मनशांचेर शिक्षा पडल्या. देवान ताका दोगदायला आनी आपटून उडयलो अशें आमकां दिसलोलें. तेका मातशें उगी बस बाबा. हां आनी एकदा वाच. हे मनशांचेर शिक्षा पडल्या. या मनशाचेर म्हणजे जेजूचेर. आनी एकदा वाच सारकें कोण कितें? हे मनशांचेर शिक्षा पडल्या. हेजेर सांग. देवान ताका दोगदायला. ना परते वाच आनी एकदा. खरेपणी ताचेर पडले ते कोश्ट दोग आमचेच. खरेपणेन जे कोश्ट दोग ताचेर पडले ते आमचेच. म्हणजे आमचे कोश्ट दोग जे आतां आमकां येयले आनी येवपाचे आहा ते सगळे कोणाचेर पडल्या? जेजूचेर. जेजूचेर. ही आतां सांगिना जेजू येवंकूच ना तेजे पयलेच सांगता जे कोश्ट दोग असले येतले आनी येवपाच्या ते सगळे कोणाचेर पडल्या? जेजूचेर. जेजूचेर. आनी ते कोश्ट दोग जेजून घेतले ते कोणाचे असले? आमचे. आमचे कोश्ट दोग जर तुवें गेला ते कोश्ट दोग आमकां आनी कित्याक तर आमी फारीक करूंक जाय? तेणें कोश्ट दोगाचें फारीकपण तेणें केला. तेच फारीकपण तुका परतें फारीक करपाक जाय नाका. तुजे कोश्ट दोगाचें जें फारीकपण जाय आसलें तें फारीकपण तेणें केलें. आतां तेजें परतें तूं डेली फारीक करूंक जाता? गरज आसा करपाची? फारीक करपाची गरज आहा? ना. तुवें म्हणटा अरे हांवें फारीक केला म्हाज्या देवान, कित्याक फारीक करूं हांव? म्हाजे कोश्ट दोगाचें म्हाका फारीक करपाची गरज ना. तेका दाखोवन दिवंक जाय रिसीप पळय फारीक केल्ले आहा. जेजून म्हाजे सगळे कोश्ट दोग तेणें व्हेल्ले आहा. सो म्हाजें फारीकपण जालें. हांव कित्याक फारीक करूं कोश्ट घेवन? हांव कोश्ट हांव कित्याक खाता? कोश्टलो तो म्हाजे कोश्ट. हालेलुया. हालेलुया. म्हाजे कोश्ट जो तो कोस्तावला तेजे जर तेणें म्हाजें फारीकपण केलां हांव तेजें फारीकपण कित्याक करूं आनी? तेजें हांव तेका कित्याक फारीकपण? जे कोश्ट दोग म्हाजे जे आसले ते कोश्ट दोगाचें फारीकपण तेणें केलें आनी सुटका दिल्या तेणें फारीकपण केलें म्हणून आतां आमकां तें परतें फारीकपण करपाची गरज कित्याक? जे तेणें फारीक केला तेच वस्तूक. समजता? समझ में आ रहा है? जो कोश्ट तकलीफ पीड़ा हमारा है, हमारा था, वो उसने पहले ही यीशु आने से पहले ही ईश्वर एक प्रोफेट का मुंह से बोला कि जो कष्ट तकलीफें पीड़ा जो भी है इंसान को वो मेरा प्रिय पुत्र यीशु के ऊपर यीशु ने लिया, यीशु के ऊपर डाला. आया ही नहीं, उससे पहले ही जो विश्वास का शब्द ईश्वर से आया वो बोला कि ऐसा हो गया. सो कष्ट तकलीफ पीड़ा जो भी हमारा जीवन में आया है अब वो हमारे अंदर रहने लायक है या रहने लायक नहीं कि वो नहीं रह सकता.
क्यों? क्योंकि इसका जो उसको पेमेंट चाहिए था, जो पाप के कारण हमें आता था, उसका जो पेमेंट देना था वो यीशु मसीह ने पेमेंट दे दिया है। तो उसका हम जो हमारा तकलीफ पीड़ा से जो भी हमें पेमेंट करना था वो उसने उसका पेमेंट किया है हमारे लिए। तो हम दोबारा उसी के लिए क्यों पेमेंट करना है? हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो भी तकलीफ पीड़ा, जो भी मुसीबतें, जितने भी जो भी हमारे ऊपर आने वाली है, आई हुई है, वो सब जो उसका पेमेंट करना था वो यीशु मसीह ने कर चुका है। और ये पहले ही एक प्रोफेट को इस्तेमाल करके परमेश्वर का विश्वास का शब्द, विश्वास मतलब क्या? जो चीज दिखता नहीं वो बात करना। समझ में आता है? विश्वास मतलब हम विश्वास कब करते हैं? मनुष्य का विश्वास क्या होता है? देखूंगा तो ही बिलीव करूंगा। लेकिन परमेश्वर का विश्वास क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है तो भी मैं बिलीव करूंगा। समझ में आता है? कितना मुश्किल है हमें समझना खुद को कि मेरे को आदत पड़ चुकी है जो दिख रहा है उसी को बिलीव करना। उसी को मानेंगे क्या नहीं? जो दिखाई दे रहा है उसको मानते क्या नहीं हम लोग? जो दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। हमारा मनुष्य के नजर में क्या होता है? झूठ बोलना। तो हमारा उसकी आदत पड़ चुकी है। उसको अगर हमको वॉश करके हमको ईश्वर की तरह बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज विश्वास मतलब जो दिखता नहीं है वो दिखता वैसा ही हम अगर उसको बिलीव करेंगे ही तो ही हमारा हो गया। समझ मत आनो? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर इतना से अगर समझ में आता है, हमारा जो तकलीफें, बीमारी जो भी हमारा आता है और आने वाला है उसका सब का पेमेंट हो चुका है। आपने घर में टीवी लेके आया है और उसका पेमेंट कर दिया है, क्या वो कंपनी वाला वापस बार आके बोलेगा पेमेंट करो, पेमेंट करो? हेलो, पेमेंट करो बोलता है क्या? पेमेंट कोण म्हणता? त्यांना आम्ही जाणार, अरे साहेबा तुका पेमेंट केला बरे, पेमेंट केला म्हणून किती प्रूफ हा काय म्हणतले? रिसिप्ट, हा रिसिप्ट दाखव म्हणतले, रिसिप्ट होय म्हणते, घे काढ घे, पेमेंट केला म्हणतले तुका, होय की ना? रिसिप्ट हा झाला तू आणि म्हणतलो पेमेंट करू ना म्हणतलो। कम ऑन, बात करो, क्या समझ में आ रहा है? रिसिप्ट दिखाएगी क्या नहीं? जो अगर टीवी लेके आया है, पेमेंट किया है, वो कंपनी वाला आया है दोबारा पेमेंट करो करके, जो पेमेंट किया हुआ है अगर रिसिप्ट नहीं है तो क्या बोलेगा वो? पेमेंट नहीं करेगा तो टीवी उठा के लेके जाएगा। पेमेंट तो किया है लेकिन रिसिप्ट नहीं है तो क्या कर सकता है? जो भी चीज आपने लाया है और वहां पे बाई चांस उन लोगों ने गलती से लिख दिया है कि ये लोग कल पेमेंट करेंगे, करते करते किया नहीं है समझ के, वो लोग दोबारा कंपनी एड्रेस लेके कंपनी वाले आया पेमेंट करो करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? टेंशन आएगा क्या? बिंदास रहेगा? फोन करो, पति कहाँ है, कहाँ है, ये लोग बार बार सता रहा है आके, फोन करेगा। अब पति बोलेगा क्यों सता रहे, क्या रिसिप्ट नहीं है घर पे? पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। ओ माय गॉड। पति बोलेगा क्या इतना भी नहीं कर सकती? प्रेज गॉड। सो चिल्लम चिल्ली हो गया ना चालू। तो वैसा ही हमारा कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, जो भी घाव हमारे शरीर पे आया है वो सब पहले ही बोल दिया है कि मेरा प्रिय पुत्र यीशु पे डाल दिया है। डाला भी नहीं है फिर भी डाल दिया। ये क्या होता है? ये ईश्वर का शब्द, क्योंकि वो जो दिखता नहीं, जो करने वाला है पहले बोलता है।
पहला ही बोलता है जो करने वाला है, इसलिए वो ईश्वर है और उसका विश्वास का शब्द है जो दिखता नहीं वो बोलता है, जिस हिसाब से हमको चाहिए। प्रेज गॉड। Yes, Lord. मागिर ह्या मनशांचेर शिक्षा पडल्या, देवान ताका दोगदायलो आनी आपटून उडयला अशें आमकां दिसलेलें. प्रेज गॉड. अनिदा सांग अनिदा. ह्या मनशांचेर शिक्षा पडल्या, या मनशाचेर शिक्षा पडल्या, देवान ताका दोगदायला देवान तेका दोगदायला आनी आपटून उडयला आणि आपटून उडयला म्हणून आमकां अशें आमकां दिसलेलें. अशें आमकां दिसलें. हमको क्या लगा था? इच एक मनुष्य को ऐसा पहला ही लिखा है, मनुष्य को क्या लगेगा, ये भी आदमी हमारे जैसा होगा और इसी पे सब तकलीफ हो आया होगा और इसको ही ऐसा ही मर गया होगा करके मनुष्य को दिखेगा. लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा मनुष्य को लगेगा करके पहले ही लिखा हुआ है जहां यीशु आया ही नहीं. प्रेज गॉड. अशें दिसलें मनशाक दिसूंक शकता म्हणटा. आदी फुडेंच सांगता आयजाया, जे आमचे खंयच्यो पिढ्यो चलता देवा खबर, पण आदी फुडेंच आयजाया प्रॉफिट त्या टायमार पोन्ने कोराना थंयसरूच म्हणटा की त्या टायमार आदी फुडेंच म्हणून प्रोफेसाय म्हणजे आदी फुडेंच सांगून दवरला की तुमचे कोश पिडा आहा पळय तितले जेजूचेर घातले आनी ह्या फुडें लोक सोदमतलो की तो तेजेर सगळे बोगलाण येयला, हें येयला, तें येयला म्हणून तेका सगळें तेणें म्हणून तेका मारून उडयला म्हणून अशें आमकां दिसतलें. होय की ना? प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. 4 आणि 5 म्हणटा न्हू. हय, 5 म्हणून 4 5 वाजता. खरेंच म्हळ्यार म्हणल्यार आमच्या अपराधांक लागून, खरेंच म्हणल्यार सच क्या है, हम अपराधी है, हमारा अपराध को आमकां ताका आसपास विडलो. तेका आसपास विणलो. ताचेर शिक्षा पडल्या, ताचेर शिक्षा पडली, तिचे वरवीं तेचे उर्वी आमकां शांती मेळ्ळी तेचे उर्वी आमकां शांती मेवळी आनी ताच्या गायांक लागून आनी आमचे गाय पेकले. आणि ताच्या गायाक लागून आमचे गाये पेकले. आमचे गाये पेकलेले आहात एक आम्ही आनी उमटून काढू गाये दाखयता पळय गाये. ताच्या उर्व्यान जे गाये आमचे पेकयले आहा, कित्याक फारीकपण केले म्हणजे गाये पेकले न्हू. फारीकपण करून नासलेले गाये आमचे पेकोंक नासले. सो आमचे गाये पेकलेले आहा हेत आहा तोन्नेत आहा पेकलेले आसात. पेकले. ताचे उर्व्यान ताणेन आमची शिक्षा घेतली. आमची शिक्षा कितें? खुरीस. आमची शिक्षा कितें? मरण आनी इफेन नोर्क. सो आमचो जागो जो आसलो तेणेन घेतलो आपणान, देवाच्या पुतान जेजून घेतले आनी आमकां शिक्षा पडच्या जाग्याचेर आमचे गाये आतां पेकयल्या. सगळे आमचे कितले कोश त्रास पिडा गाये जितले आहा तितले आमचे पेकयल्या की ना? पेकयले. सो पहले ही बोल दिया जो हुआ नहीं है होने वाला है, वो पहले ही विश्वास का शब्द परमेश्वर का यहाँ पे लिख दिया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. आता आमच्या सम्स थँक्यू जीसस. मॅथ्यू 8:17 प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. ताणे आमचे वेलो
I see. No, thank you, Jesus. Matthew 8:17 किती म्हणता पळय. ताणे आमचे वेलो पिडा रोग हय. उबारलो ताणेन आमचे वयलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. आणि आमच्यो हां सारकें तेच एक्झॅक्टली व्हेरी गुड. थँक्यू लॉर्ड जीसस. हय. ताणेन ताणे आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो. अब ये नया इतिहास है जहाँ यीशु आया. वो सब जो हमें मिलना था शिक्षा, वो सब दंड जो हम अपराध थे, अपराध का दंड हम भुगतना था, सब उसने भुगता अपराध का दंड. सो हमारे लिए अभी उसने जो घाव हमारे जीवन में था उसको क्या बोलता है, भर दिया, ठीक कर दिया. वाच पे. ताणे आमचे वेलो पिडा रोग उबारलो. ताणेन आमचे वेलो पिडा आमचो वेलो पिडा रोग उबारलो आनी आमच्यो बोलिक्यो आपणाचेर घेतल्यो. आणि आमच्यो बोलिक्यो आमचे बोलले की आमचेर घेतल्यो. आपल्यावर घेतली. अशें इजायास प्रवाद्यान सांगलोलें तें पाळून आता वाचलेले ऐसायाचे प्रवाद्यान सांगला की ना. अशें जे वाचले आमी आता ऐसायाचे प्रवाद्यान तशेंच घडपाक कितें आमकां जे त्रास पिडे गायांतले जे उबारले आनी जेजून आपल्याचेर घेतले, जे कितें ऐसायान सांगलेले ते आता खरेंच आता जाता. म्हणून 1 पेद्रू 2:24 सांगता. 1 पेद्रू 2:24 आता वाच. एक पेद्रू 2:24. कुरसार तेणे कुरसार ताणेन आमचे पातकाचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक फाट करून देवाक मानता ते भाशेन आमी जिवचे खातीर आणि जीवचे खातीर ताणें जेजून अशें केलें. ताच्या गायांनी आमी जेजूच्या गायांनी बरी जातेली. जाल्या हांव वयतालो जातेली. यीशु के घावों से हम ठीक होने वाली है ना. होएगा, ठीक होएगा ना. हाँ, यीशु के घावों से हम ठीक होने वाले हैं. हेलो, कोई बात क्यों नहीं करता. चुप बैठने से कुछ नहीं मिलना हुआ. हमको भी कितना समझ में आ रहा है अभी मालूम होगा ना. सो यीशु के घावों से हम ठीक होने वाले हैं. हाँ या ना. हाँ, तो ये गलत मतलब हम समझ में नहीं आया हमको, इसलिए पूछ रहा हूं क्या समझ में आया. क्योंकि पहले ही ईश्वर का शब्द बोलता है जो ऑलरेडी उसने जब नहीं किया था तभी ईश्वर ने बोला कि हम लोग अपराधी है, हम लोग का कष्ट पीड़ा तकलीफ घाव जो है वो ऑलरेडी ले लिया जबकि लिया नहीं था. सो आइजाया करके प्रॉफिट था, उसने ये लिखा, परमेश्वर ने उसका हाथों से और हमें लिखा कि मेरा पुत्र आएगा, वो ये सब करेगा. नहीं बोला, कर दिया. करेगा बोलेगा तो मनुष्य का शब्द हो गया. अपना मेंटल पास्ट सेंस का नॉलेज हो गया हो, संसार का नॉलेज हो गया, उससे कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे हम लोग.
लेकिन जो ईश्वर बोलता है, जो करने वाला है ना, वो बोलता है ऐसा कर दिया। सो हमेशा ईश्वर कर दिया बोलता है, मतलब ऑलरेडी डन। ये जो दिखता नहीं है वो दिखता वैसा बात करता है, ये ईश्वर है। वैसा ही हम उसका स्वरूप में हमें रचा है, हमारे अंदर उसका श्वास है, उसका प्राण है, उसका आत्मा है। इसलिए हमको भी ये बोलना चाहता है कि जो दिखता नहीं है वो बात करो। यीशु दिखता है क्या? तो भी यहां लिखा है ना। तो हमें विश्वास से जो दिखता नहीं है हमको बिलीव करना है क्या नहीं करना है? और हमको बिलीव करना है। अब यीशु हमको घावों से छुड़ाएगा नहीं, घावों से छुड़ा दिया है, हमको घावों से मुक्त कर दिया है। हमारा घाव लेके अपने सर पे लिया। हमारा जो दंड था, हमारा जो तकलीफ था, जो भी था, उसने अपने सर पे लेके हमारा दंड खुद लेके प्रायश्चित किया। हमारा शिक्षा उसने लिया। तो सोचो अब हम क्या बोलना चाहिए? जो हमारा दंड ऑलरेडी भर चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, वही हम बार बार हम दंड कौन भरेगा? बार बार उसका दंड हम भरेंगे क्या? जिसका दंड ऑलरेडी हो चुका है, जिसका दंड ऑलरेडी भर चुका है, तो उसका दंड बार बार भरना है क्या? एक बार फाइन भरा तो हो गया ना? बार बार भरना है फाइन? नहीं ना। तो अभी क्या बोलना है? जब तक तुम्हारे पास रसीद नहीं है तब तक बार बार भरना पड़ेगा, होय की ना? रसीद दाखवल्यावर तुवें बोलले चल चल लायन येना चल घरा. जब तक रसीद ना दाखोवंक ना जाल्यार कितें जाता? मातसो बाय सायडीन आंगाचोर पळयता, रसीद ना आनी एकदां भर, नाल्यार रसीद घेवन यो म्हणटा की ना कोण तरी. सो रशीद आमचे कडेन आहा म्हटल्यार जालें. 1 Peter 2:24 नोए कोरानान आमकां सांगला की आमचे गाये घेवन जेजून सगळे खुर्सार खिळायले. प्रेज गॉड. आनी जेणे फारीक केले आमचे फायन, आमकां जे फावो ते फायन तेणेन आपणे रोगतान आपले कुडीन घायलो तो जालो जे घाये आमकां आसले ते. सो सगळो फारीकपण केला जाल्यार आमी परते परते फारीक करपाचें तेकाच ना. जे फायनाक फारीकपण आसले, फायन बेश्टो तुका सुटोना, कोण तरी फारीक करूंकच जाय. आमचे कडेन नासले पयशे फारीक करपाक तितले, ताजे कडेन आसले. सो तो फायन पे केला आनी आमकां सुटका दिली. आमकां सुटकाचे एन्जॉयमेंट करचे जाग्यार आजून परती परती फायन करून बरीत आहा. दुयेंस येले, पिडा येयले, हें जालें तें जालें, कोश्ट येले, सगळे आमी आजुनूय शिपडल्या. आनी दिसता तेकाच सोत मानता, दिसता तेकाच शिरकोन उडयला. दिसता तो हे जाल्यार आमी देवाचे भुरग्या भाशेन जायना. देवाचो सोयम दिसता ते उलयना. आदी को आयजाया प्रवादी कसो उलयलो? ऑलरेडी जालें म्हणून उलयता, जावंकूच ना. आनी जायतो काळा उपरांत जेजू येयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जर आमी कितें स्वत मानपाक जाय, आमचें फारीकपण जाल्लें आहा म्हणून स्वत मानया, की आमी स्वता आतां फारीक करून ट्राय करुया. फारीक करुया. ओ फारीक केल्लें आहा तें रिसीप्ट दाखोवया. सो डेली उठोन कितें म्हणूंक जाय? देव सर जोडे उलयता, आयज हे प्रॉब्लम, फाल्यां ते प्रॉब्लम, परवास दुसरे प्रॉब्लम. तेका दाखोवन जाणाय बाबा 1 Peter 2:24 कितें म्हणटा जाणाय? पेद्रूची 1 पेद्रूची चीट 2:24 कितें म्हणटा जाणा? उगडास दवर, जेजूचे गायांनी आमी बरी जाल्या. तूं आनी चिंतू नाका आमचे भितर गाये घालतलो म्हणून. तूं आख्खे म्हण, पण इतले म्हणना फुडें देवसाराचे जाले अशें चीट बरयला. मोग स्वर्गीय राजान आमकां मोगाची चीट दिला. कितें? फारीक केल्या म्हणून. आमच्या अपराधाचे फारीक केल्या म्हणून आमकां मोगाची चीट धाडलेली आसा. कितें म्हणून? म्हाज्या गायांनी तुमी बरी जाल्या.
आता हांव कितें म्हणूंक जाय? जातेली जातेली म्हणया. हेलो, जातेली म्हणया. करेगा बोलेगा या किया? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, हमारा दंड हम भरेंगे अभी या भर दिया? हाँ, भर दिया है ना. तो जो भी हमारा जीवन में तकलीफ आएगा, क्या हमारे पास शक्ति है कि हमें ईश्वर ने प्रेम पत्र लिख के बोल दिया है? एक पीटर पत्रस के चिट्ठी में 2 चैप्टर 24 वर्ड में लिख दिया है कि हमारा घाव उसके सर पे लिया और हमें हमारे घावों से चंगा कर दिया है. सो हमारे घावों से हम चंगा कर दिया मतलब हम घावों से मुक्त हो गए. अगर ये लव लेटर उसको दिखाया जो हमें सताता रहता है, अंदर बोलते रहता है तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया. कल एक भाई को एक्सीडेंट हो गया. कल देखा होगा, एक भाई इधर बैठा था ना, देखा नहीं आप लोग? नोट नहीं किया? एक भाई बैठा था ऐसा मोटा सा, उसका इधर ही आने वाला, कल नहीं परसों आने वाला था शाम को. आने से पहले बाइक से जाके गाय को मार दिया. गाय बीच में आ गई तो मार दिया. तो उसका ये हाथ वगैरह ऐसा बाहर निकल गया, गाड़ी ऐसा, बाइक ऐसा एकदम ये हो गया. अब उसके शरीर में क्या हुआ? घाव हुए, तकलीफ आई. अब क्या बोलना पड़ेगा? अभी डॉक्टर बोल रहा है सब कुछ गया, ये बहुत है, बहुत बड़ा है. तो क्या बोलेगा? सो प्रेम पत्र की चिट्ठी दिखाना पड़ेगा, जो खुद को पहला देखे ही तकलीफ आता है ना. जब हड्डी बड्डी जब बाहर निकले तो क्या होता है? अब वो बिलीव करेंगे या हम शांति से बोलेंगे यीशु के घावों से हम चंगा हो गया है. जेजुचा गायानी आमी बोरी जाले. और वो जाके डॉक्टर को बोलता है कैसा है? वो बोलता है मैं ईश्वर का फेवर है मेरे ऊपर. कौन बोलता है सब कुछ होता है? डॉक्टर नाराज हो गया, क्या बोलते हैं ये सब है और यीशु का फेवर है तुम्हारे, कैसा है? डॉक्टर बोलता है ये सब इतना है, यीशु का फेवर तुम्हारे ऊपर कैसा आया? तो ऐसा कितना मुश्किल होना. लेकिन उसने क्या बताया? जो यहां पे उसके लिए प्रेम पत्र लिखा हुआ है. प्रेज गॉड. अगर जब तक हम रिसिप्ट नहीं दिखाएंगे, हमको भरना पड़ेगा खुद को. क्या फायदा? हम भर भी नहीं पाएंगे. ऐसा करके तकलीफ में जिलाएगा. बल्कि उसका सब कुछ, उसका पेमेंट हो चुका है. भले वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई कुछ भी हो. जिस दिन उसको पता चल गया कि मेरे को ईश्वर की द्वारा यहाँ पृथ्वी पे मुझे छुटका मिला हुआ है, सब पापों का दंड जो मेरे के ऊपर आना था वो सब उसने प्रायश्चित किया है, उसको शिक्षा मिला है. हम अपराधी था पाप के कारण, लेकिन मेरा पाप का दंड उसने लिया है और पाप का स्वभाव खत्म कर दिया है. आमीन, हालेलुया. जो चीज ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, पेमेंट हो चुकी है, तो बार बार अगर हम रसीद जब भी आता है रसीद दिखाएंगे तो छूट जाएंगे. नहीं दिखाएंगे तो फिर तकलीफें बढ़ती रहेंगी. एक तकलीफ खत्म हुआ, दूसरा तकलीफ, दूसरा दे, तीसरा तकलीफ, करते करते लोग सब कुछ हमको लगता है सब दुश्मन है हमारा. ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम. हमको क्या दिखता है? क्योंकि हमको मालूम नहीं, हमको रिसीव दिखाना जो हमारे अंदर जो हमको बोलता रहता है. शैतान मतलब सिंगों से नहीं आएगा, वो आएगा तुम्हारा सोच में ही आएगा. और क्या बोलेगा? कौन किया? देख तकलीफ कितना है तुमको, कैसा क्या किया? क्वेश्चन डालेगा. शब्द जो ईश्वर ने लिख के रखा है उसका अपोजिट में बात करेगा. क्योंकि हमको उसका अपोजिट में बिलीव करने के लिए कोशिश करता है वो शैतानी शक्ति ये संसार में जो है. बल्कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. अगर यीशु ने यीशु को ग्रहण किया और यीशु अपना लिया और यीशु का प्रेम पत्र का चिट्ठी उसको दिखाते गया, जो भी एरिया में उसने हमें तकलीफ दिया वो एरिया में दिखाते गया, तो फिर शैतान का बैंड बज जाएगा, बीमारी का बैंड बज जाएगा. बैंड कैसा बजाना है? चिट्ठी दिखा दिखा के नहीं, बोल के दिखाना.
खाली दिखाने से मतलब बोलने से दिखा दिया उसको। नहीं बोलेगा हमारा बैंड बजाएगा, हमारा बैंड बजाएगा तो अच्छा है, आमचे बैंड वाजयतो लो, आम्ही त्याचो बैंड वाजवूया, आम्ही बैंड वाजून घेऊया, बैंड त्याचो वाजवूया, वाजून घेऊया, वाजवूया न्हू, कशें वाजयतले, काढ स्क्रिप्चर, उलय तोंडान आनी दाखय, बैंड वाजय, धांव पोल को को को, सुणे धांवता न्हू, को 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 करूं, तसो तो को 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 करून धांवतलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. माझे कुडीन वीक म्हाका दिसता, म्हाका म्हाका भिरांत दिसता, म्हाका आनी कितें दिसता, हें दिसता, तेन्ना कितें म्हणूंक जाय? आमी जाय ते नहीं मैं बहुत वीक हूँ, नहीं मेरा ये है, मेरा वो है, शरीर में बराबर खाना नहीं जाता, बहुत कुछ हम लोग बोलते रहते हैं, क्या नहीं? हाँ? तो उस समय क्या बोलना चाहिए? कौन सा प्रेम पत्र दिखाना चाहिए? क्योंकि ये तुम बोलता नहीं, वो अंदर शैतान बोलता है और वो तुमको बोलने को लगाता है. क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे शब्द पे, इसलिए वो खाली हमें फंसा सकता है अंदर बोल के, हमारा दिमाग में बोल के कि देख तुम कितना वीक हो, कुछ लेते क्यों नहीं हो, है ना एडवर्टाइज, कुछ लिया करो, कुछ खाया करो, एप्पल खाया करो, ये खाया करो, पनस खाया करो, ऐसा ना कुछ भी खाने से फिर भी मेरे को ठीक नहीं है, मैं वीक हूं. सो ऐसा जब सुनते हैं तो हम कौन सा प्रेम पत्र दिखाना है? हमको बोलना है प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस. The strength of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. अगर हम बोलते हैं मेरे अंदर प्रभु येशू का शक्ती है, माझे भितर जेजूची गोठाय आसा, माझे भितर जेजूचे गोठाय आसा, हांव स्ट्रॉंग आसा जेजूच्या नांवान, अशें सांगतकूच तो पत्तो विकनेस आपले घेवन येयल्लो तो दाखोवंक सोदतालो पळय, ती फोटींग म्हणा फुटोन भायर पडटली. सो सगळे जीवित आणि मरण हमारा जबान में है. जब हम ये वचन लिखा हुआ है, शुभ वर्तमान जो लिखा उसके हिसाब से अगर हम बोलते हैं, और उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसको स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए, और जबान से याद रहेगा तो बोल सकेंगे, नहीं याद रहेगा तो क्या बोलेगा? हमारा बैंड बजाते रहेगा. अब ईश्वर ने हमको उसका बैंड बजाने के लिए अपना शक्ति हमें दिया है, उसका शुभ वर्तमान हथियार है जो शैतान का बैंड बजा सकता है, और वो हमें करना है, ना कि ईश्वर. ईश्वर ने हमें दिया है उसका बैंड बजाने के लिए. अगर हम उसका नहीं बैंड बजाएगा तो हमारा बैंड बजाएगा. हालेलुया. और लगता है कि हर एक तकलीफ हमें आती रहती है, कोई नहीं हमारा, कोई प्रेम नहीं करता, ये तकलीफ वो तकलीफ, वही दिखाई देता है क्योंकि वो बोलता रहता है. थैंक यू जीसस. सो हम लोग घावों से चंगे हो चुके हैं ना, यीशु के घावों से चंगे हो चुके हैं. हेलो, कोई नहीं बोलता है. क्या हम यीशु के घावों से चंगे हो चुके हैं? हाँ, हो चुके हैं ना, तो चुप क्यों हैं? चुप हो गया मतलब क्या है? श्योर नहीं है. क्या है, सच में है या नहीं है? क्या होने वाला है? हाँ, जबान से नहीं बोलेंगे, इसको यहां पे आके शर्माएंगे तो वो हमारा बैंड बजाएगा. यहां शर्माना नहीं है, यहां बोलना है अधिकार से. चल झूठे शैतान, हमको तुम झूठा बात बोलता है, हमारा में बैंड बजाना आया है. हम वीक नहीं है, यीशु मसीह में हम स्ट्रांग है. हम अपने घावों से पूरा हमें चंगा कर दिया यीशु ने. सो यीशु के घावों से हम चंगे हैं.
हमारा दंड था भले, लेकिन दंड का प्रायश्चित हो चुका है, हम क्यों प्रायश्चित करें? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हमारा दंड का पेमेंट हो चुका है, हम क्यों पेमेंट करें? जब सच में कोई पेमेंट मांगने आए तो कितना दर्द होता है, जब पेमेंट किया है और दोबारा मांग रहा है, और हमारे जैसा पेमेंट किया है और शैतान दोबारा मांगने की कोशिश करता है, तो हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए? तो हम लोग बोलना नहीं चाहिए उसको? रिसिप्ट उठा के निकाल के बोलना नहीं चाहिए? फिर अगर याद रहेगा तो बोलेंगे ना, याद नहीं रहेगा तो बोलेंगे क्या? याद रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? चुप रुकना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, स्टूडेंट बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? स्टूडेंट दोबारा, जैसे हम बन गए स्टूडेंट दोबारा। हम समझा था कि हमारा स्टडी खत्म, अभी काम धंधा करने का समय है, देखने गया तो अब सच में अब स्टडी कर रहे हैं हम लोग। उस समय जितना स्टडी नहीं किया अब कर रहे हैं। प्रेज गॉड। अभी सिस्टर देखो कितना बड़ा बड़ा किताब लेके स्टडी कर रही है। आप लोगों के पास किताब कहाँ है बोलो? इसका मतलब सीरियस जीवन नहीं जीना चाहते। अभी भी ये संसार में जब भी तकलीफ आएंगे, बहुत बड़ा मुश्किल आएगा, फिर इधर उधर भागना पड़ेगा दोबारा। बल्कि हमको मालूम है हमारा प्रायश्चित का दंड हो चुका है, और उसी का प्रायश्चित का दंड हमको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई बाइक में गया है? बाइक में कोई गया है? बाइक में बैठ के पीछे कोई गया? नहीं गया कभी? कभी आरटीओ ने फाइन मारा है? ट्रैफिक पुलिस ने वाले कभी फाइन पड़ा है किसी को? नहीं कभी पड़ा किसी को? नहीं? पीछे पति के पीछे गाड़ी में बैठ के नहीं गया? ओ, मालूम नहीं इसलिए। थैंक यू जीसस। हेलमेट नहीं डालेगा ना, हेलमेट बिना डाल के जाके दिखाओ, सीधा साइड साइड। मालूम है ना? प्रेम करेगा या साइड साइड रुकाएगा? क्यों रुकाएगा? कहाँ है? निकाल लाइसेंस, निकाल लाइसेंस निकाल। बोलेगा क्या? नहीं। अब लाइसेंस लेने के बाद बोलेगा दंड भर। कितना? 10,000। हैं? 10,000 मेरे पास नहीं पात्राम, नहीं। अभी क्या करेगा? माफ कर दो पात्राम, गलती हो गई, इधर ही रहते हैं हम। बोलेगा क्या? नहीं। सांगता था कि ना आप हंगात रहा होता। मैं ऐसा बहुत बार पकड़ा गया, इसलिए बोला उसको, वो बोलता है फिर भी छोड़ता रहिए। हमारे गांव में आके हमको फाइन देता है, क्या करेगा? बाई चांस अभी इधर का इधर। सो अभी क्या करने का? दंड भरने का। उधर दंड भर दिया, समझे? भरना पड़ेगा ना, कायदे से, कायदे के हिसाब से दंड भरना पड़ेगा ना। तो चला निकालेगा, हाँ हेलमेट 500 रुपया भर। अच्छा हुआ 10,000 नहीं 500 है, पहला 100 रुपया में निकल जाए, 500 या 1000 कुछ है। सो वो दंड भर दिया। आगे जाके और कोई किसी ने, हेलो ध्यान इधर देना है, कहीं और नहीं। आगे जाके और किसी ने, ट्रैफिक पुलिस ने अड़ा दिया, साइड, फ्यू फ्यू मार के लिखा। फिर क्या बोलेगा? वेरी गुड, लाइसेंस, लाइसेंस दिया, भर इतना पैसा। क्योंकि कायदा बोलता है एक ही दिन में एक ही कायदे, एक ही इसको कायदे को क्या बोलता है, एक ही लॉ। जब अगर हेलमेट नहीं पहनेगा और उस दिन को फाइन पड़ा, एक ही फाइन एक ही दिन भर सकते हो, दोबारा वो फाइन को नहीं भरने का जरूरत नहीं है। समझ में आता है? अब इधर फाइन कर दिया है, उसी दिन वही फाइन दोबारा नहीं दे सकता हेलमेट का उसको। अब दोबारा उसने स्टॉप कर दिया, अब बोल रहे हैं निकाल साइड। अभी क्या? लाइसेंस निकाल, लाइसेंस दिया, फाइन भर इतना वापस। अभी क्या बोलेगा? पतराम अभी उधर ना भरा है, उधर भर के आया है, अब इधर भी क्यों पतराम, ऐसा क्या है ये? बोलेगा भरा है, रिसिप्ट दिखा। अगर रिसिप्ट नहीं है, मैं उधर फेंक दिया तो भर।
अगर रिसिप्ट है तो बोलेगा कायदे से बाबा इसका नहीं ले सकता है, ठीक है जाओ जाओ जाओ। रिसिप्ट नहीं है, उधर फेंक दिया मैंने समझ के मेरा हो गया करके, ले भर दोबारा। सो रिसिप्ट नहीं याद रहेगा तो क्या होगा, दोबारा 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 भरते रहना पड़ेगा, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, जो कि उसने सब शिक्षा ले चुका है। हमारा दंड का सब कुछ, जो दंड हमें मिलना था उसके ऊपर सब कुछ उसने लिया है, और हमें घावों से भी चंगा किया है, हमें सब तकलीफों से, बीमारी से, जितने भी ये आत्मिक हो या शारीरिक हो, सब इसे दूर कर दिया है। बस हमें रिपोर्ट लेके दिखाना, मतलब बोलना मतलब दिखाना। जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। नहीं मैं मन में बोलता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं है करके, वैसा भी नहीं चलेगा। मुंह से जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। सोच मता, हालेलुया। टाइम धावता ले गुरिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अतः समझ में आया? जो कोई किसी को तकलीफ है, आज क्लियर हो जाएगा एकदम, ठीक है? अगर ये समझ में आया तो इतना ही है बोलना है, हम यीशु मसीह के घावों से चंगे हो चुके। आम्ही जेजूच्या गायानी बोरी झाल्या आणि जेजूच्या बळ आमच्या अंगान, आमच्या कुडीन असा, आमच्या कुडीन हाथे जेजूचे बळ। हमारे शरीर में यीशु मसीह की शक्ति है। हम वीक नहीं है, हम स्ट्रांग है। हर एक नर्व्स में, हर एक जो भी हमें ऑर्गन्स है, सब में यीशु मसीह का शक्ति दिया है। हम वीक नहीं है, सब चीजों को स्ट्रांग बना दिया है। प्रेज गॉड। ये हमें समझ में आएगा तो ही बोलेंगे, नहीं तो कहाँ है, मेरे को तो दिख रहा है तकलीफ। उसी को देखेंगे तो क्या होगा, फाइन भर। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है, खड़ा हो जाइए, हम लोग हालेलुया बोलते रहेंगे, ठीक है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग मिलके बोलो हालेलुया 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 हाय 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 हालेलुया 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 हे रे रे ले हालेलुया 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 हे रे रे ले हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज कहाँ है? मेरा कितना आ रहा है? सब मिलके आवाज करना है, हालेलुया बोलना है जोर जोर से। कम ऑन, आंख बंद करके बोलिए हालेलुया हालेलुया। बोलते रहिए हालेलुया हालेलुया। बोलते रहिए हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। आंख बंद करके यीशु को देखिए और बोलते रहिए हालेलुया 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 हालेलुया। रा 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 रे 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 लेशियांदा रेबेशिका रामबो रेबे रेबे रेंदे रेबेशियांदा राबा शिचांदे शिचाचे चे चे चे। हालेलुया 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 हालेलुया। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाइए, हालेलुया बोलते रहिए। शियाता रेंदे रे बेरे शियांदा रबा रे खेते रेंदे रे। हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 come on, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shianda raba shikarambo robo shitanda raba rende re ya shianda raba lashananda raba. चलो बोलिए हालेलुया, जोर जोर से बोलिए हालेलुया. सांगा सोगली हालेलुया मुना, हालेलुया मुना, हालेलुया मुना, हालेलुया, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आंख बंद करके यीशु को देखिए, यीशु को क्रूस पे देखिए. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. कम ऑन, सब लोग बोलिए, मैं यीशु, जो हिंदी आता है बोलिए, यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गया हूँ. जिसको हिंदी आता है, मैं यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गया है. जिसको हिंदी आता है बोलते रहिए, चालू रखिए. मैं यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गया है. मैं यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गई हूँ. मैं यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गई हूँ. चालू रखिए. जिसको कोंकणी आता है, आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायन बरो झालो. आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायन बरो झालो. आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायन बरो झालो. आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झालो. आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झालो. म्हणीत राहा, म्हणीत राहा, म्हणीत राहा. आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झालो. आओ जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झालो. आओ जेजू ख्रिस्ताची गायनी बरो. जो कोण हांगा पळयता सगळी म्हणा, हांव जेजू ख्रिस्ताची गायनी बरो झालो. जो कोण युट्यूबार पळयता म्हणा, हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झालो. हांव जेजू ख्रिस्ताची गायनी बरो झाला. हांव जेजू ख्रिस्ताची गायनी बरो झाला. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झाला. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झाला. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी बरो झाला. मैं यीशु मसीह के गाँव से चंगा हो गया. मैं यीशु मसीह के गाँव से चंगा हो गया. मैं यीशु मसीह के गाँव से चंगा हो गया. बोलिए, बोलिए, बोलिए. लाशी अंदर रबाशी अंदर, बोलिए, बोलिए, बोलिए. और तुरंत देखेंगे जितने जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ है, उधर का उधर निकल जाएगी. ये अभिषेक से भर दिया है, हमें अभिषेक से भर दिया है. अभी सब लोग हम लोग अभिषेक से भरे हुए. बोलिए, बोलिए, अभिषेक से पूरा भरे हुए. जैसे बोलेंगे बिल्कुल चंगा हो जाएंगे. शी अंदर रबा, शी अंदर रबा, शी अंदर रबा. मैं यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गई हूँ. मैं यीशु मसीह के घावों से चंगा हो गई हूँ. बोलिए, बोलिए, हिंदी में जोर जोर से बोलिए. जो कोण कोंकणी म्हणा, हांव येशू ख्रिस्ताचे गायन, जेजू ख्रिस्ताचे गायन हांव बरो जालो. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी हांव बरो जालो. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी हांव बरी जाले. जेजू ख्रिस्ताचे गायनी हांव बरी जाले. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी हांव बरे जाले. हांव जेजू ख्रिस्ताचे गायनी हांव बरे जाले. म्हणयात म्हणा, दाबा शी अंदर रबा रेबे, रे शी अंदर रबा रबा रेबे, अल्लाह शी अंदर रबा शी अंदर रेबे 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 रेंदे रे, शी अंदर रबा रेंदे रेबे, शी अंदर रबा रेंदे रेबे, राशि अंदर. आंख बंद करके बोलिए, बोलिए, जोर जोर से बोलिए. शी अंदर रबा रेंदे रे 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 रे, शार अंदर रबा रेंदे रेबे रेंदे रेबे, ले शी अंदर रबा रेबे, शी अंदर. Let the fire of the Lord come upon everyone, Lord. Thank you, Lord. They are consumed from every sickness and disease, been consumed right now, and they are free. As they are speaking that by the wounds of Jesus they are healed. Abba shiamba baba ramborobo yaranda raba rende rebe shitsa randa randa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your strength is in them. Your strength is in each and every one. Allah randa raba rende alaba shianda randa robo alaba shianda robo rende rebe rebe shianda raba. Every sickness and diseases has left their body and their families. Thank you, Lord Jesus. Their children are set free. Lashi anda raba rende rende. Every sickness and diseases which has
come from this world has no power and no place in them anymore. Shiana, as they are claiming that by the wounds of Jesus they are healed. Thank you, Lord Jesus. आरगा तुका जेजू तुझ्या गायांनी सगळी बरी जाल्यात. तुझ्या गायांनी तू जशी बरी जाल्यात म्हणटा तेंका तुवें अभिषेक भरलाय आणि सगळे वायटांतल्यान तेंका सोडयलाय. सोडून तेंका आता मेवले जेजू आरगा. जेजूच्या नावान नाबाशी अंदा राबाज. कमान कमान जो बाशी अंदा राबा रेवेंदे रेबे दाशी अंदा रोबो रेरेंदे रेबे रेबे रेरेंदे रेबे. जेजूची भलायकी तांचे कुडीन आसा. जेजूची भलायकीन बोलल्या. जेजूचे भलायकीन बोलला. ती ओस्कोत ना. जेजूचे घटायन बोलला. जेजूचे भलायकीन बोलला. तांचे कुडीनी जेजूचे रोगोत वावता. राशी अंदा राबा रेबे. दोर एक शिरो जेजूचे रोगोत वावता आणि दोर एक सांद्यानी जेजूचे शक्ती वावता आणि रोगोत वरव्यान सगळे निवळ आणि सारखे. Come on. क्या हो गया? Come on, जोर से आंख बंद करके प्रभु से कनेक्टेड रहिए. हम यीशु मसीह के गांवों से आओ जेजूच्या गायांनी बरो झालं. आओ जेजूच्या गायांनी बरे झाले. 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 जेजूचे बळ माझे भितर आसा. जेजूचे बळ माझे भितर आसा. जेजूचे बळ माझे भितर आसा. जेजूचे घोटाय माझे भितर आसा. जेजूचे घोटाय माझे भितर आसा. जेजूचे घोटाय माझे भितर आसा. जेजूची घोटाय माझे भितर आसा. माझे आंगान माझे कुडीन माझे सिरियोनी जेजूचे घोटायन बोलला. हांव वीक ना. हांव स्ट्रॉंग आसा. हांव स्ट्रॉंग आसा. जेजूच्या नावान हांव स्ट्रॉंग आसा. आरगा तुका जेजू. आरगा तुका जेजू. आरगा तुका जेजू. आरगा तुका जेजू. हालेलुया. 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 La shianda raba. Sharama raba shiando robo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rashiando robo. La shianda raba rebe rebe shiamba bara. Fire, 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 fire on the Lord. Fire of the Lord is upon everyone right now. Thank you, Lord, for everyone is anointed. Hallelujah. Laba shianda raba. Sharanda raba. Sharanda. Thank you, Lord. Right now you're touching each and everyone. Laba shianda raba. Shianda raba. Orondo robo rende rebe rebe shiria. Hallelujah. 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 Bashandara bashandara be. Yashandara bare bere 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 bere. Shiba bara 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 bere 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 bere. Shahada da 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 da. Shiba bara bara bere 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 bara bara bara. O shiba bara bara bere 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 bere. O shiba bara 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 bere 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 bere. Shandara bare bere bere. Fire, fire of the Lord is in each and every one. Fire on their families and their loved ones. Thank you, Lord Jesus. Thank you that you are filled with the anointing. You have touched with the anointed hands. Thank you, Lord. They are filled with the love of God. Thank you, Lord Jesus. Fire, fire, fire of the Lord. Fire of the Lord on each and every one. Thank you. Thank you. Jibiaचं उजो, सगळ्यांची असा जिबियाचं उजो, सगळ्यांची दिला. Thank you. आरगा तुका जेजू. शियांदारा बारे बेरे बेरे बे. ला शियांदारा बारे बेरे बे. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
किसी को कोई तकलीफ था? निकल गया? हाँ, चेक करो। नहीं हो रहा है, दोपहर से कल से था। फिर वो माइक दो, माइक देगा, बोलिए। निकल गया है, कल से था दर्द। कल से सर में दर्द हो रहा था जी, वो अभी निकल जैसे गया। आप प्रार्थना हम लोग कर रहे थे उसमें निकल गया। जी, निकल गया सो प्रभु की शक्ति है क्या नहीं? है। प्रेज गॉड। प्लीज गुड। धन्यवाद करो प्रभू येशू को और तालियों मारून बापाक पोताने पोत आत्म्याक अर्घा देऊया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और किसी को कुछ था तकलीफ? थैंक यू जीसस। ये सिस्टर तुका कसले कितें आसलें प्रॉब्लम? तोकली? माइक दी सांग। मातशी तकली अजून जोड हा. अजून दुखता माइक घ्या आणि हेवी हा. हेवी. हेवी दुखता का? अरे. अशी हेवी हा ब्रदर. अजून हेवी हा? 2 मिनिटात दोय धाप आणि म्हणीत राव जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाल्या. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. जेजू अर्घा तुका जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाल्या. अर्घा तुका जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. अर्घा तुका जेजू महिमा तुका. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. बाईक चलूया. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. बाईक चलूया. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायाने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. अर्घा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू. हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. अर्घा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू. हालेलुया. 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 थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. व्हिडिओ काढ बाय त्याच्या व्हेरी गुड अर्घा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. जेजू तुझ्या पोळीत गायने हांव बरी जाली. व्हेरी गुड जेजू तुझ्या पोळीत गायने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. तुझ्या गायने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. थँक्यू जीसस. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. थँक्यू. अर्घा तुका जेजू. महिमा तुका. वाखाणी. प्रेज यू जीसस. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू. अर्घा तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. वाखाणी तुका जेजू. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. जेजू तुझ्या गायने हांव बरी जाली. 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 थँक्यू जीसस. चेक कर गेले पळय आलोय पळय चेक कर कितें म्हणटा झाली. मायकार उलय झाली उणी ब्रदर. कंप्लीट क्लियर झाले सगळे या या. स्वर्गीच्या बापाक ताळयो मारून अर्घा दिवया. बापाक पोताने पळयत आत्म्याक आता हेडेक असले हेडेक गेले. आताचे आता हेडेक गेले 2 मिनटां भितरूच. जेजू कार्गा पळय मिला कशी घडटा ते नेक्स्ट टायम सगळे हांगासर पळोवंक येयात कितें घडटा ते देवाचे अजाप आनी मिलाग्री जाता ते. अर्घा तुका जेजू. आनी कोणा कितें हा? आनी कोणा कितें हा प्रॉब्लम? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थैंक यू जीसस. अर्घा तुका जेजू. प्रभु ने हमको कितना महिमा दिखाता है, कितना उसका महिमा हम देख पा रहे. धन्यवाद प्रभु यीशु को. धन्यवाद परमेश्वर पिता को. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. चल बाय चल चल. तुझे पायांनी बळ हा. कोणाचे बळ असा? जेजूचे बळ असा. चल चल चलत राव. कोदलीची गरज ना तुका. कोदलीची गरज ना. सकल पळयना काय. जेजूक पळय खुर्सार. जेजूक पळय. जेजूक पळय खुर्सार. यो चलत राव. यो
आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. थँक यू जीसस. चल चल. थँक यू जीसस. चल चल बाय चल. आर्गा तुका जेजू. येस येस येस, व्हेरी गुड. आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. येस येस, चल, व्हेरी गुड. आहा, इले इले शक. वाह वाह वाह, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. येस येस, पाय उकलून चल. व्हेरी गुड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. हातीचेर पेज घाल नाका, पांयाचेर पेज घाल, कित्याक तुज्या पांयांनी जेजूची बोळ येयला. आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. थँक यू जीसस. जेजूक सांग, जेजू तुझे बोळ माझ्या पांयांनी येयला, तुझी शक्ती माझ्या पांयांनी आसा, तुझे रोगत माझ्या शिरयोनी व्हांवता म्हूण. आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू, आर्गा तुका जेजू. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. व्हेरी गुड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. और कोई किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? सब कुछ बराबर, सब चंगा. हालेलुया. नेक्स्ट टाइम सबको इकट्ठा करना है और सबको अभिषेक से भरना है. जब नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे रिट्रीट ना, सबको लेके आना है, जितना भी बोलना है और लेके आना है. सबका भलाई हमारा काम है. जो उजाला, जो ईश्वर उजाला दिया है हमें, वो उजाला सबको देना है. किसी को अंधकार में नहीं रखना है, क्योंकि हमारा जो पेमेंट हो चुका है, हमें मालूम नहीं हमारा पेमेंट हो चुका है. हम बार बार हम पेमेंट दे रहे जो हो चुका है क्या नहीं? प्रेज गॉड. ठीक है ना? ये काम करेंगे ना, पूरा भर जाना चाहिए जगह. हो जाएगा? हो जाएगा क्या नहीं? प्रेज गॉड. यही हमें करना. हमको चंगा मिला है, दिखा रहा है. देखो सामने इधर वो बहन का हेडेक चला गया, कल से तकलीफ दे रहा था. ये सिस्टर का हेडेक नहीं जा रहा था. 2 मिनट जैसा उसने प्रभु ने का वचन के हिसाब से बोला, वो पूरा हैवी दर्द हो रहा था, वो निकल गया. अब बच्ची देखो, कुछ भी उसको चलने के लिए कितना तकलीफ हो रहा था, वो सब ऐसा बेंड करके, अभी देखो ऐसा ही करके पूरा उठा के चलने लगा. ये मामूली बात नहीं है, ईश्वर का शक्ति है. और जब नेक्स्ट टाइम आएगा वो चल के आएगा अपने आप, किसी का बिना सहारे. प्रेज गॉड. हालेलुया. समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस. थैंक यू. तुम लोगों को धन्यवाद. आए, वचन आप लोगों ने सुने, सबको धन्यवाद. आज रिट्रीट खत्म हो रहा है, तो हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों को मिलेंगे. तब तक प्रभु को धन्यवाद करेंगे. हमको यहाँ पे एक फैमिली की तरह लाके आशीर्वाद में भरा है क्या नहीं? सो नेक्स्ट टाइम हम उसकी हाजिर में, प्रस्तुति में रहेंगे. आणि सगळ्यांनी नेक्स्ट टाइम या. बाय पासो तुम्ही हांगा पावली, देव तुमचो मोग करता. ओके. सो थँक यू तुमकां. देव बरें करून. नेक्स्ट टाइम आम्ही मेळुया. बाय. गॉड ब्लेस एवरीवन.